Thanda ukuthi ngikhulume ngivuselele engakuzwa ngenkosi ikugxeka ukuganwa wakho umuzi ngentombi oyithathe ngaphandle kwake kwanda lokho abantu inkosi yathola seyinsizwa sezizoyicela ukuhlanjululwa ngoba seyiganwe intombi zangaphandle yayisibiza insizwa ibuza ukuthi lokho engikubona nikwenza ni bantwana bangaphakathi lethathe intombi zangaphandle lezi intombi ngoba ihlambulukile zikhula zidla ingulube zidla imithi zikhona intombi ezifanele nini ezihlanzekile zamaNazaretha. Insizwa zaphendula enkosini enkulu ilanga zathi inkosi yamakhosi sixakekile kakhulu ibizo ezibizwa amaNazaretha. Inkosi yabe siyabuza ukuthi yini ibizo bathi mabechaza ukuthi usulungisile amandla onke ukuthi uzolobola yonke imali obuyilungisile ngesikhathi uthuma umkhongi ifikisale yonke kuthiwa yibizo. Iyabuza inkosi ukuthi yini ibizo ngoba kwakuyinto engayazi. Bathi mase bekusho bekubala ukuthi uma ufika umkhongi kuthiwa ubaba wentombi amukho mlande ngemali ethize. Uma kungenjalo kuthiwa mehlise emthini kubalwe enkulu imali ongaqa amazinyo konke. Inkosi yathi kwabadala abazochaza ukuthi emandulo kwakwenzeka kanjani uma umuntu egana. Bathi mabechaza bachaza ukuthi uyisi uyayabize ijazi abize imvubu kanjalo nesigqoko unina afune ibhodwe nenkatha namacansi. Yathi inkosi yamakhosi ngithi kusukela namhlanje akubuyele kulokho kwakubizwa emandulo. Lezi ibizo sengizwile ngabona futhi ukuthi nifika kimi senizothi nishadelwe bayagula omakoti okunye nithi ababathola abantwana. Ngesikhathi ubiza lezi ibizo ube siyasonga lo ombizile ukuthi ngomshado nami ngiyoyibiza lezi zinto. Uthi ngaleso sikhathi sekungena idimoni kanti benicela isihlobo esihle sesiyaphela isihlobo esihle kungena amadimoni. Kusukela namhlanje ngithi buyelani kulezi ibizo. Waya kuDlomo eoffice bayobhalwa ukuthi sekuzobizwa lezi ibizo. Inkosi eyihlelile ukuthi kuzobizwa zona zokujabulisana. Abantu insizwa zaye ebhentsini zagana intombi kulowo nyaka. Kodwa futhi kwatholakala inkulumo eyavela komame ukuthi asikwazi ukungabizi ngezingane zethu ngoba sisuke sesikhokha esesakudla nathi. Uma esho njalo uShembe okusho wezakhe ezakhe awobiza
lesibiza shona bangcwele khona indaba enkulu kakhulu ezinye izinto zisiphethe ngokuthi zihluphe noma zinakalele ngole ngalilalela izwi kaShembe kanti kunezwi eligcizelela njalo elithi wolalela wezwe ungalaleli nje ungezi ngithi angikhulume ngaleyo ndawo ngokuba abantu bengalalelanga kwanda kakhulu kuba umsebenzi kaNkulunkulu unakala kwanda ukuthi manje intombi zamaNazaretha ayisapheleli ebungcweleni njengoba kwenzeka ngisho futhi ukuthi kwakhulunywa ngokuthi ma ufika umuntu ezocela intombi eNazaretha eNazaretha aliyemukeli ilobolo elisuke lilotsholwe umuntu ongakholwa sakhula kukhona ukuthi ma intombazane wephulile umthetho yeNazaretha yakala umuntu wangaphandle uyise akathathi ilobolo uma kukhona umne wabo leyo ngane uyise uyayenike umne wabo ongakholwa bayazi amaNazaretha ukuthi sikhule kunjalo wayesho njalo omdala wensuku ngoba elungisa umsebenzi wasezulwini ikuveze futhi ukuthi uthema eseku inyanga yezulu esembethe umzimba wesithathu uBhombela yahamba insizwa kaNdlovu yayothi inkosi yamakhosi kungena umuntu wazothi engakholwa ngemxoshile kodwa ngamtshela ukuthi lo muzi njengoba ungena kuwona nje lolu phawu olubonayo la lamatsha amhlophe umuzi lo wami engubhekela obaba noShembe ngakho ke anginiki ukuthi ngase ngimukele ilobolo lakho mawuzocela lengane yami la ekhaya kwabe seyahamba seyogoqa esihlalweni sobukhosi ekhathazekile ukuthi inkosi yamakhosi ngehlelwe isisindo ufika umuntu ongakholwa wazokhuleka inkosi yamakhosi ngimphindisele emuva ithi inkosi inyanga yezulu lesikhathi esesikuso manje sesisimbi kakhulu hamba ufike umtshela ukuthi ngithema engene esibayeni sami wabona intombi akakhetha inkosi abhabhadiswe ukwazi wena ukuthatha ilobolo kuyena wenza njalo uNdlovu wayoyitshena insizwa kaGumede insizwa kaGumede ngoba yayimthandile umakoti emcelile kaNdlovu yahamba yawongena emanzini abaningi abantu bathola ubuNazaretha kanjalo ngoba wena uqinisa umthetho kaShembe phakathi komuzi ithi inkosi noma ngabuye awe mayiseyiwela yena kodwa wena uyophepha ukuthi ukwazi ukuthatha inkomo kuyena ngoba usuke sehlambulukile wayenza intando kaShembe wangena emanzini ngithi ngokukhuluma lokho ngoba kwandile manje izingane ukuthi ziqambukele ekutheni zithathwa abantu abangakholwa kodwa wena mzali mawuqinisa umthetho kaShembe lo ukuthi ayongena emanzini abhabhadiswe